aje ko jo hidup sang me choro lo ini ditum dak kerangke amai ke kapon latang ke tadi ini ditum KMC Central Committee pen ko ini ditum pemda pen kilo kampen rong titik dan ko alami sikai titik dan jasene ini kerangke amai ke kapon orang tema lagi je arjab din lui pen ditum suarlo song tum nakache song da karbiang lo ma KMC pen se jasene patir people lo pen all India levels kami ditum ai kuate song raket deputy parliament herau pen cenglo Guwahati kami patai last gate dispur last gate lo kami song dam so nathak da karbiang lo kami ditum International Women's Day tin pen 1 August KMC am hangi thek apongtin same ditum isi सरकार आफाद दितुम सुarlo तुम adiman masu dak ditum kadiman pondu namangke women's seat reservation kutha lasi women's seat reservation namangke all India long si suarlo तुम adiman lo labangke jasme suarlo तुम isi political mate democratic right isi ditum bilang tu atima India long itu political system laso sistem ano make laso male dominated system ajoini lada bang solo tum political participation ba kwan ba kau nanti laso bang thekda munde kapen penangan women related case penchenglo women related law penchenglo laso kasemar je phana bang polotakte hadara keseme sorlo representation da kinakso laso joini si pini pen pa ma ningkan hoket sose pen all India long kami si women's movement ang dolo kapre democratic women's movement kapre progressive women's organization lason sida karbiang long same karbining searching thorasong pen all India progressive women's association nilitum laso women's seat reservation putha nang chesong rak pen wang pen idang tang 2010 anika la bangke March Chikto si halasodang UPA government ko halasodang women's reservation the parliament pen assembly along 33% the bangso reservation bill bangke Rajya Sabha long bangke pass lo stai sining du kala ma la lo je Rajya Sabha long 2010 aning kan se pass lo la pen non 2023 lo 13 years after a long gap si mane ajak itu ya kisi non Narendra Modi sarkar non NDA mane BJP kacariya sarkar in pena bangsa me alang litum stame isi ke pagi stame ningje lo UPA din bang alang litum mane BJP jong sarkar dolo tang te women's reservation bang ke dabjin pensa alang litum pachuji bulo 20 September ani special parliament session hang pen khala isi women's reservation ko thaga bang isi bill ke papas ko lok sabha lo la bang ke isi mesen lok sini tuning mathalo ane la bang choro lo ko hi sitame la so bill ke pass pen bang supaya implement dia phana bang ke ningkan ko ana bidong implement jine la tame isi uncertain along si biko la so puthak bang ke ni tu ningdu athe thelong lo all India long same non penan lason Narendra Modi government non bangke 9.5 years lo nikan kya ke plan chuko same alang ni first term hor bangke laso abil tame papas pede first term hoda papas pe non second term hos tame last moment lata opposition pen thang concern of si men la bangso special session hang si lada bangke men sordo tumkan isi sympathy ka chodro ji pan asom nang la ka ate mala sokang same theklo dak penang ana rape case pen cheklo kidu violence solo tak kidu pen isi Delhi pen cheklo UP pen cheklo long dak Manipur an same la solo pan isi extreme violation of on women ni solo pan isi mane lakhau ni pin akilang ro akachenek laso violence gitu kala bangke India dak pista me Modi government akan isi solo tum same ani ni pung ani janji lason dulu
la sila sono por ut men la women si reservation abil ke papas den la bangke keto mate ke mane non ke ranji lok sabha election peto la so reservation sin ateng pen sorlo tum election lo participate dun long poma sining mathan sita kali non ke paklang ateng alang litum ke paklang ateng lo tangte daga bangke men sorlo hot beng apang alang litum matha pang sorlo pang isi sympathy ke draw abot ke long ji apang stop ko bang si ini pai lang dar athema labangso 33% women si reservation langsung ka implement je bangke la bangke isi specific tentative la so time ipeda kadang alang litum paklang bangke uthot population census dona alang ko lapen ako constituency delimitation dona alang laso PNC laso women reservation bangke implement ji ko alang ko pulo dak te la bangke ihina bangke sorno ta pache hok pen ako kupiloma ho alang litum hana si sorno phan ako ko chong thuya son laso pina la sila so putha bangke ni litum sa meaning du nili tum ninge hange la no ningkam thongke so se laso women reservation no thana che song no laso na che song back then 2010 ningkam Rajya Sabha no pass no la penon la 2023 20 September ni laso Lok Sabha no ke pass that pen non ke bangji 2024 la bangso Lok Sabha election no bangke 33% reservation na teng si All India so general election lo make contest lo nangji posi non Delhi lo Sophia lo September thongket lapen October tarikh isi danini All India Progressive Women's Association 9 Angdek National Conference do konji jahala so national conference lo etum kalyang long pen same bangkret program PNC ra kanai kwa delegate ra kachetom ji pansi ni tum jisi lo pena pensi bar ko pen haladas tame all India level jitu sorlo to kapre isu dak violence pen chenglok dak women's right pen chenglok dak asol laso jitu sorlo to mithang kelong nang dia farman kachisong pen society along tame laso equal status kelong nang dia pan equal opportunity kelong nang dia pan lake any ajar along samela bangalong nangji ate job along pencheng lok lata kapre ka sektor along organized sector kuno unorganized sector kuno lapen kapre governmental jitu beneficiary long sitame sorno phan la so bangke iponangji lapen jasme scheme worker ko thastame ni leche theni nije itu silada kardiang lok same penangan scheme worker do dak ICDS along kulotang te anganwadi laso worker helper kum sonhar taksi medical department along ke grassroots isi health worker asa laso nakha midday meal ku mane school lo sumar kan an gitu naku silahai tu ke isi scheme workers ku sitame alang itu kan ke isi minimum honorarium si pichor la bang chok je la sini itu pen kadiman kan tu ngalain lo je government pen ke panong sponsor lo kan la so women empowerment alam pen alang itu jitu ke panong kon high skill workers satu mahan stame isi alang itu stame keren un chiji la so anabar sa ji bonanji at least mana fourth grade employee la so status kan ku bonanji la so si alang itu kan salary si stame ji bonanji la pen others benefit doan stame ino mana bikiar family itu elok nanti bangsa wasayan bangke ko nanti atheno theglo itu government aski mamokha ini orunodoy pencheklo kapre sitame ujala jojana tame si bang launch lo sitame theglo je ujala jojana pen sorlo tu pa lo ni gelo ke chenghor bang aki joy polo sesto phailu bang aki joy lo ta api thektholo bangke so itu cylinder refill tang mapot bangke cylinder ka refill tang mapot bangke la bangke haru ini haru grip ki la sona ta plega long ke jor so sa me theklo
La silason lo kudak te la ke kera palilo la bangke ang se mane economic crisis ambong sido rara tungke kasi silinder ipung kacot haji apan stame akisu ngajoine nono bangke penaan rong nono bangke la silinder sta koiru eson situ la sila sopta stame sia family mane biar family tu kere uncici la so am ko mena ki penting nanti apen silinder adop stame 500 an se fix nako so haka kaprek horu kontara do kisu lahir itu sistemnya paju ponangji jatuh jen kidul kila agak atau sistemnya laso lang itu laso kere kunci apa laso cite pawang longan dia bangke sorkar kan bangke cite nanti kali peluang ke laso sorkar pena bangke non pena andra tu maki semua sensi cite lo GST pencet lo tapi non kapre karen bill atau nanti pabak pena sonsi asontin kami si ador tu pabak laso pena bangke si Rada tu bagi suku, maksud sih